Men sentябрдын başında Kazak bağırlar çakırıp Astana'da bir çoğun jakşı bir merepreteye katışıp geldim. Moskvadan, Kırvaya Zerkala'dan gelişti. Igor Hristiyanka degen, Özbekistan'dan Abut geldi janagı boronçuk okşoğun. Kırgızstan'dan men bardım. Abdan jakşı merepрете oldu. Eki eldin, üç eldin ortasında degende. Mından bir 10 yıldan aşık mırda men bir oşo Kazakistan'a Kudaybergen Sultanbayev degen çakırusundan barıp kaçtım ele Almatı'da. Anda Astana bor elегиле. Giyin biz uşul spor sarayga çoğultup bir tuğan elder birday gülüşöt degen Özbeklerdi, Kazaklar çakırıp jakşı merepрете өткөргөнбүз. Ошко çakırıp alıp stadionda futbol oynop, anan konцерт берип jakşı kılганбыз. Bilgen kişiye bu çok siyasi manisi var nermele. Oşondo mer, gubernatör basıp barıp bizden kavar alıp koygongo jaragan emez. Azır eme Özbek Kırgız uruşup ketkendeyin Özbek'te Kırgız kalıp berip, Kırgız'ta Özbek alıp berip 100 000 somdan akça verip açıpay mı? Bilgen kişiye al çok siyasi manisi var nerse olçu. Eki mamleketin prezidenti bir baraka dost bolduk dep kol koyup koygan bilen eç nerse çeçilbeyt. Geçe Astana'ga barganda oşol dostordun bardığı çoğulup kalıp oşo Kazak bağırlar, Özbekler aytıp atat. Oy, abıke kanday joluguşpay ketkenibizge kança jıl bolup kaldı dep kalıştı. Men ayttım kança jıl bolgonун bilbeyim. Andan beri biz iki prezidenti getirip üçüncüsü bilen jaşap atabız dedim. Desem birөөsü aytat, üçüncüңөр kaçan ketken atat deydi. Men ayttım bizde konstitutsiyada жазылган emez kim kaçan kayaka keter o. Degi de birөөsü prezident ulam almaştırgandan neni uttuңар deydi. Men ayttım biz neni utkanыбызды bilbeyim. 22 yıldan beri bir butuğuz Amerika'da, ikinci butuğuz Rusya'da Taltayga moyunca turabız dedim. Ушунтип эле Талтайып эле тура бересиңерби же чогултасыңарбы дейт. Билбейм, алага бирөө бир тепкенде эле жыйналбасак жыйналбайбыз dedi. Biz жақында мына bir 4-5 күн эле болду келгенибизге Кытайга барып келдик. Барып мен бир топ таң калдым. Жана борончу бир топ нерселерди айтпаса ошол эсиме келип атты. Кытайда Кытай мамлекети өзлөрүнүн жарандарына 15-20 жылга кредит берет экен. Пайыз, процент деген таптакыр түшүнүк жок экен. Эч кандай проценти жок, башкасы жок берет экен. Эгерде ошол жаран мамлекеттин кызыктыгын карап кой. Эгерде ошол жаран ошо кредитин төлөй албай калса, кечибирет экен. Кечибирет экен, аларга кылган жаман мамилеси ушу экен, экинчи кредит бербей коет экен да. Болгон жазасы ошо экен. Биздикичилеп сотко берип, отко берип, үйүңү тартып алып, башка кылбайт экен. Кана эми биздин мамлекет bir ele yolu verse o, kayra vermeyle koysun. Bir ele yolu. Biz uşunçalık taң kaldık, başkasın jön koy, karıs bolup kaldım desen beret eken, Karıs bolup kaldım, töley albay, karıs edem dese, men karısını töley aldım dep beret eken. Jı kızı, Bizde karıs bolup kaldım dep, mamleketke emes, атаңа барсаң жаныңа жолатпайт кочирки. Biz мындан 2 жыл мурда мына бу парламент жаңыдан шайлоо жүрүп атканда ушул азыркы турган бийликке келген парламенттерде bir партия ушу 7% кредит беребиз дегеннен мен өзүм кошулуп алып далдактап бүт Кыргызстанды кыдырып кыйкырып чыктым. 7% кредит берет биздин партия деп. Азыркыга чейин эл менден сурайт, кана баягы кредит. Жинди ошого дишенип адам турабы? Мен ошол партия менен жүрүп, биздин партия электр энергиясын өз баасында берет деп кыйкырып жүрсөм, Рахман башка партияга кошулуп алып,
Bizim partiya elektr energiyaсын bekер берет дейт. Ой Бетижан. Киши намыстанат экенсиң. Ушундай намыстанып кетет экенсиң, мен чыгып албайтын. Биздин партия үстүнө акча кошуп берет дедим. Энди шайлоонун алдында адамдын оозунан ар кандай сөз чыгат. Азыр биз кубалап жүрүшөт. Эми азыр жакында таркайт деп атат, Кудай буйруп таркап кетсе, дагы кандай калыптарды айттырышар экен бизге. Чыным айтайынбы, бетигерди карай албай калып, мен уялып атам, чыны. Тигилер кантип отурат билбейм. Калптын казаны кайнабайт дешеле Кыргызда, булардыкы шалактап эле кайнап атат. Эмне деген казан билбейм булардыкы. Өткөндө бир тойдо, бир 3-4 депутат менен чогуу отуруп калдым чайда, тойдо. Анан айттым, жолдош депутаттар дедим. Мына 3-жылдан өтүп атат, эми Курманбек Бакиев айтмакчы, биягыңар бобой калды дедим. Таркабайсыңарбы, кетпейсиңерби десем, алар айтышат, кетели дебеле атабыз дейт, бирок кайсы бетибиз менен элге барып кошулабыз дейт. Мен айтып, кошобуз, келе бергиле. Ушуларга бир бата берип койбойлубу? Давай, колду жайгылачы келе бер, бата берип коелучу, канакей. О, мен айланайын Кудай. Биз силерди кечирдик. Силер да бизди кечиргиле. Ак үйгө секире бербей, ак үйдөн да тышка секиргиле. О, мен Рахман кеткен боюнча келген эмес, кечээ келди. Эмне кылып жүрдү, колунда бир пакет көтөрүп алып кел атат. Ким менен кел атат? Gel. Geldim. Bunun kim? Bu mu? He. Investor. Memleket alardı, akça verip caldırıp ap gel albay atsa, sen suyretip atmışsın komu? Suyret durgan eşekti cep koysan ben suyret olam da. Eşeğini cep koydu, anan suyretip aldın da buga, he? Bu beçara bilgen çok da boşluklar eşekti, çoğun jogorku bağda bağlardı. Abdullah. Ya. Bu meni çoğun bankrot kıldı. Kansu da özüçü. Kansu mu ne? O Kıtay'da. Bu bir kamaz moğunday jelpigi çap geliptire moğunday. Buna. Kanday moğunday buna. Bir kamaz ap geldi de. Men alıp barıp bazarga sattırsam. Karasuğa. Ertesi günü ayavdar ap gelip jelpigiç menen betime çap. Kanday beti жоқ nemesin. Bunun biri de müntkende sınıp kalat eken dese. Anan ayttım bu. Bunun ne degen derse desem. Sizler bunu kantıp koldondunlar deyip. Oy kantı dedik. Uşundayla de bunun koldun oturgan desem. Tuğra emes koldon konsunlar deyip. Sizler de instruksiyasını karaş gerek ede. Bunu momda tüz karmap durup. Başın ardı monda kılışınlar gerek ede. Ertesi günü uksam ayaldar gelgenin ayttım. Sizler özüңөрдө günü eken. Sizler moğunday kılbastan moğunday kılgıla dep görüsötüp atıp meyem tegerenip başıma aylanıp kaldı. Der çıkarayım. Takır ele şamal deyip et ko.
Koyla lan. Ey, mınday kaça... Çuvanı bile içiyor. Bu şola. Ne deyt? Ne deyt? Kaykay? Çaylamaya var deyt. Al nesi? Tesle söyleyeyim tamak jegim gelip otattı otat da. Ha sen mi ne dedin? Bu şola dedim. Ha pışollan mı ne? Ozunu cap degen sözü. Gördün mü Oğuz'un cevap kaldı. Pışollan... Oruslardan paşolun aslında okşusu gele. Yani okşaş da çet memleket bolgondan keyin. Koylandan men şaşotam. Bu jakşı eкен машинаga караганdaчы. Жақсы. Пробканы билбейт, мында тротуар менен деле кетер өзүчү. Az как раз Дордойго кетип аттым. Қашан құтылат? Жо, бул байкуш эми карыз да. 500 сомдон күнүнө төлөп берип атам. Ha sen günde 500 som berip Ооба. Ачка калбасын дем, чет мамлекеттен келген. Aks koyup kalmasın. Ошол эми. Жакшы, макул барайын, а? Meyli. Ya. Bu şola dedim. Paşolla. Ошентпесең болбойт буну. Так, анда биз кеттик, макулбу? Поехали. Давай кеттик. Боп. Зола. Ha koya dur. Ey zolan mı ne? Кеттик деген сөз да. Ha zola. Зола. Zola kıla. Hey молодец, Karaçay'ı, tura mı ya? Seken, süret valı, usulcak seken. Ötene Rahman atmakçısıyla propka kılı valı neme kılmayı. Jak seken hatan görü. Birden kıtaya alışımız gereği ne ya? Jakşı da da. Apkeli valı propka kılbay, birden kıtaya süret valıp. Bular janagı alarda Kıtaylar birden ele balalı olatken, Kırgızlar ekiden. Üçüncüsü olsa уже штраф документи жоқ екен да. Документ жоқ болғандан кейін бұлар işletmesi болады да. Жақсы екен это. Ey mine oldu. Hazır ele maqtap atsam. Karız болып қалдым. Tezeli mi? Бұның 10 000 долларға мелдешіп бір ойынды ойнайбыз деді, ұтып алайын деп, бұнан қарыз болып қалып. Амнеге мелдештім? Бұл қураған чымындың еркегімен ұрғашысын айырып берем деді да. Ана? Мен айыры албайсың дедім. Ne çımındınдағы erkek urgaçısı болады бекен? Ой, болот деді де бұл. Анан ошоны айырып берем деді. Мен айыры албайсың десем, мелдешебіз деді. Анан 10 000 доллардан мелдештік. Анан бұл таап қойытпай ма? Çımındın urgaçı şerki kalptı. Ой, оңай эле экен. Karmap. Жоқ, кармабай эле аялдарга конгон чымын бұл еркек болот экен. Еркектерге конгон чымын ургач болот экен. Erkeke konğonu urgaçı, ayalga konğonu. Ötkönde men үйde uktap atsam bir ele çımın, bir ayalıma konut, bir mağa konut. Bir ayalıma konut, bir mağa konut. Al sayasatçı ko deyman da. Nege? Sayasatçılar bir de bir yaka boluveret ko. Ой, билбейм Абдулда. Негизи Keke ayıyor doydu. Tifane meçhulü. Biri ya. Hadi var ver bir düğün ver. Mine devattat bunun. Deme densoğluğum жақшы dedi.
Koy çaylanaylı. Camdan köp söz ayttık o. Öz bular şunda köp söyleyip de Abdullah. Yeme bunda ya oke. Sen meni bunu söyleyip dursam mıntı oylava akşa төлеп atat. Sağa mı? Ova. Kaçadan төлeyim? $100 төлedi. O gününü mü? Ova. Ay. Ay Kırgız. Yemine gana bolup keter eken bize. Ar degen kayakta, namus degen kayakta. Uşunu süylep oşo $100 emez, $1000 berse de jön koybaysın be. Koyçu Abdullah. Ansız deleyle aytıp atat, prezidentin baş bolup, premierin töş bolup, sizde bile jürösüңөр dep atat ko. Uşundan andan göre aç kölbeysin be ya. Hey Abdullah. Biz manastın tokumumuzga akırı. Uşunu kantip süylep jürösüң, şımşıyıp kebetesin karaçı. Abdullah. Karasan kebetesin karaçı şımşıyla. Ya bizim boronçudan ayırması çok eken o. Yeme söyleyip dursam balam dep koyam da bunday. Balamday olup. Uşunday oşu balаңдай болгон немени süylep alıp akça tapkandan uyalbaysın bu. Ölü bile albaysın bu. Andan göre üyünde jatıp aç kölbeysin bu. Kaysı betin menen, el jurtu mine det. Seni görgön el bala çaka mine bolat. Ya, bet bar bakır sende. Uyalçı. Kaçankıga çeyin uşintip jüröbüz ha. Ay. Ay Tura. benim ay. Tura oke. Oke. Sen tuğra ettin. Gör tirilik naynan. Uyat. Bir şümşüygen nemeni süydüp akça tapkanın uyat. Tuğra. Kolun verdosun. Mına suyruvedim. Oşa $100'dan keçtim. $1000 verse de keçtim. Mına iyi mi adam boldun? Gözüm açıldı. Rahmat dostum. Rahmat. Evet. Rahmat. Zecce. Vatzola. Ne dedin? Mine uşuğa gününe $100 verip atasın be. Özdelek ismek eylemiştim benim ekem. Anışına bekir jatkanda mine. Bu yıl prezidentin ukazı menen emgek yılı, işkerdiktin yılı. Mamleketke ziyan keltirmey, her birimiz öz canımızды bağışqa hareket kılışımız gerek. Mından keyin men süyreyim, men. Tigil süyremey. Men süyreyim, men. Kan düşündürem ha? Men süyle. Eşeğiken de cep koygusu var ha. Tigil bolba. Men. Men attay, aygırday süren. Keşke süylep sürersem akırı düşünöt de.